ده هر دولت ده حد حری که مش رواتب هاي او راتبه هانيج الجور مصاريف دولت هندر حساب مثلا قبانانوي قرناوي بخارناوي كريا خانيوي كريا كهرباوي غازاوي الجور ما تشتاد حسبين وداتين بسعر حري كم ويتقاسبه وتقاسي جرك اب عامله هاني بستين بمهاند اب حد حري كم جو بيجا او شخص يعني ويتقاسي بسين الجور زانبونا كاري بيدونه لحد حري كم اما بيجن 1000 يورو والجور ولو اف شخص هاني كارب وكا جوما جور راتبه حري كم ده حسب الجور خاناته وخاناته وكريا خانيته الجور اساسي وي دولتها قلت لي جيان دك دي حساب وتحر ده اوراد بيجو دولت اشتر حدد عندي يرك تيرا تبك حياه دويامه هي يعني فريتي ماهانه خاناته وخاناته جيش تيرا تبك نشوي فريقو تستين شغله يعني نا بيجو ته هر جيكي كاربك $300 بستين وي دري وتور مالي كريا خاني خو $200 بده $200 جبده كاربه ودويامه هي حق خوارن وخاناته برنامج ياجي تشكي زارو كتب برنامج ویچ آقای اف شخص یعنی یا مجبور به دیندار بگو قبانانی زارو که خود بین یا به دز یا جی و تکف مسئله رشوت ده بری آن مدیدی الدولة سوري ده حركس ده مكتب ادبو والبعض رولتي کار دکر و دوی در دیجی هر کسی دست خوش شخصار بدکرش بگو پرات خن دست وانده بگو قاعدت وان خلاص کرد و ما مسئله هنه جنابی رشوت هم پیزان یعنی اف شخص مجی و تکف مسئله رشوت ده یا جی دزیه دش بگو قبانانی خو بداویا مهبی وکا گمزان دروجاوای کردستان ده ایرو زیدی 65 صدی البا اداره کار دکن. چاقی گوجی کی بدیل تنه بگو اف شخصانا هرن اوتید کار بکن و چاقی مجبور بین گلبا اداره بین وکا موظفا کار بکن. برگو دروجاوا ده کار کی چیتر تنه اونای دیتن. وش برگو منافس اداره تنه گرک اداره جوان نخ بن استقلال ده. گرک حسابات خوش عالی رواتب عمالا بده و گراندن و حساب خو خوشقایی بده. مثلا راتبه حري كم جرك في استديوري به ونكيمي بلو برجو املتي هان وكا جو مشوارجو جو ونوان تخن بن اجباري ده وبن ايمانيه ده ويف شخصانا مجبور بين دستي خوبكن وكارن قريجي بكن وهي انسان جي خو بفروشن جبوجو قباناني زارو في خوبين وكا قوم دبين اميتي جوتين شغلاندن دندري روجاباده سير بيوانش برجو قباناني وان تنبو ياجي كيماني كجيان كرن مجبور بون جو خو بفروشن وبدن دست نيار اشبوغو بيگا پاراني خلصين وازگله کی دور نابن د باکور کردستان ده زیدی 30 مليون كردن اف 30 مليون كرد بلکه 2 مليون اجوان اف انسان تمیز در ناخه او انسان گوجولات خو حزب کش بو کرد کردستان بك سير بيوانش بو كيسك مقارنا خوفروتن واف جبر كيماني كي گو كتين وقت گو گپانانه وان نه دیتن اف انسانانا هنه گو خود فروشن جبوگو گپانانه زارو که خوبی و نخواستن روجاوای کردستان دیجی انسان ما تکمیوی کیمانیا هان که اداره بهل گو ملت روجاوا نرینه که خوشلو منر انسان هند باکور کردستان دوگه گمگو هفته صدی و زیاده ترجی ضمیر خفروتن جبو کیسق مقارنه نه الجملات ما روجاوا جبگه في حد هان قالك شوان بميت تركا برگه پانانه خو علی کاربن گون ولات خوب خوشکایی لیک جگله خو نه خواست تبد گله خو وقت گو گله ته ببن کیمانی کې دبه او دوار تسروي تشتاج و مخاز تعديل وان بك ويچاوي افضل گشت ديجيتال بير گوگل ته درخواست ته او بخواز سرکفتن اشتره دي چاغي گوته دسه خوشي گلير وکوت حبكش خير اولات وي بدوي ويچاغي اوجي درخواست بشتره و بخواز گوت سرکفتن اچيكه و اوجي پشتاته بگرف بگوزان په گو هگر او یا شهید جی کت بر و عرض هاند زان به هنه پشتاوي هنه و گپانانه زارو کی بدوان اوناهل گزارو کی دسته خوشت کثیر بد لی وقت گو او زلامي وي مالي صاحب او توي شخصيته خبن کیمانی کې ده او ببین گزارو کی وي د صاحبونه وي د جیانا وي د بن وي کیمانی هاند وي چغي او یا باور به گو اگر او شهید کت گپانانه زارو کی نه ده او زارو کی حالت جعداب برو او شخص عنيجي وبترس بالسراح يخوا گو اگر دبر تر بده وی چاغه ته کیمانی کې جان بکنه او لی وقت گو تو باورینه دوان حرب حروي ولاتي تجيب بديجيتا وگه گمگو خیر اولات خو الملت خوشی بلا بک بگو او جوی خیره ببینن و ببین درخواست تر و گلکس